Nabel Kuki channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon oni khopha tunin zong van noi mun chumchuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kit ta hote Tuni February ni sim samla segi ni ko a ai mi time sa kon chule van noi Thusoh chomchom kiloikhomna phabem ho Manipur a president rule ko hi sot lova PL2 to kisaiza BJP Northeast in charge Sambit Patra in Manipur state su ke heloding a hi chuzong le dan di lo ta hung lut ho khau ta a ve sui hi ding hi tia na sai na chunga kuki kiloikhomna chomchom in donbutna nei sin a hi ke je si in Sambit Patra donbutna thuso anei nawa May ni simtum 2023 ni a mu thei ta a Manipur an su ke over thing hang mi Kuki-Zo ho atha over ho in ho a hal over in le lo chule phai cham gama pat Kuki-Zo nam mi ti ho zo se ananwa mangthing sel uchu Sambit Patra in a het lo ham a hilo le a khe mo sa hamtin Kuki-Zo Council in do ona anil sin hi en birin singlam kain noiza nam khat tha chumi ding alungvul a chil ha pi za mail hei te le Kuki-Zo nam te ni hi agam kai hi han chen khom na hi zong le a khan thing set hi tai ati Kuki-Zo cha te hi chompot ding nom a hi povin mail hei te manipula pat a khan do u a hi zoitin ke je se Thusoh chun asai in a hi hitabang ho zo se nu a center government thulo na ase ma manipula president rule a koi hi Kuki-Zo ten a phazo a hin so do na ding ki ne min a ke pomin hi che hin hingle kom hin a phata a chen khom good neighbors a hi theini ding a lampi a hin swim do ding ki ne na hi zong ati Hiche thu to ki manin Kuki People's Alliance KPA injong donbutna anaisin separate administration demand to ki saya adim pizing nei-u thuzong anapung do vin hi KPA to so in BJP in Manipur territorial integrity ki su ke thailoding ati hi ground reality hello zi ham a hello le ke mo sa uham azi chu Manipur la hi May ni simtum 2023 akona ki khanna hitan hiche hi ke mo sa thai thil hello hi hiche zi achu BJP pansa na hi ahi thailo ding thil ahin KPA in ami pi te dinga ki vai hom na chom ange hi aki chi pi signalize ze ten asejin hi het te khat chu KPA hin MLA ni anei na bana kuki nammi te chunga en birin sing khan sit na dailo sana a BJP vai hom na akon ato sa nawzang anala do sa hlan ahi tai February ni sim somlanga ni khochin World Kuki-Zo Intellectual Council WKJIC General Headquarter in Political Discourse kam Public Consultation a thumvei channa M Songil Community hora anei uvin hi ki khom na chun lamkai chomchom hon holim na anei zun chule Sempat-ni nan panel discussion anei uve Kuki-Zo scholars lecturers professors writers let lamkai lobo chomchom hon phat anala uvin chule mabana panla ading dan sei khom na jang anei uvin hi kin gun hi politics huinun dan to hata hung ki khial to hlan a suspension of operation SOO ki kiloikhomna teni le frontier organization is at ham ho in kam ake thailo kalsun le panla na imacha anei thailo duty a ga ana anei dung zuwa tlo KJIC in mi pi also so do thaina ding zo hi chi platform hi abol a political discourse kam public consultation agon u hidan to Dr. TS Hokip president KJIC in anasejin hi Saturday, February ni sim somlanga ni khochin Kuki MP Ukhrul District Executive Expansion le Receival kin go lol hingte in Kuki MP Ukhrul Office Zalanbung humun a ananei ove kin gonchu Kuki MP Manipur Election Chairman Pu Gates le kholun Hongsai observer hin noiza na chilha hin kin gonal hendo na nei ho Reverend Thangtin lal ho kibin pathen henga than do na nei se 2025 to 2028 sunga Kuki MP Ukhrul lamkai ding a anakil heng do ho chu President Pu Pau Kholar Baithe Vice President Admin Pu Khuptil Elias Johnny Hongsai Vice President External Pu Ngol Kho Elias Ho Pu Ho Lai Vice President Speaker Pu Zam Kho Ho Kip Vice President Custom and Culture Pu Kam Khothang Hongsai Vice President Pu Hunlet Ho Kip General Secretary Zang Ho Hongsai Finance Secretary Zam Humang Baite Information and Publicity Secretary Luminthang Elias Thangcha Guite Assistant Information and Publicity Secretary Sar Khusei Ho Kip Ho Ahive
Kuki MP Manipur in on Hopa Ho Kip Convener Political Affairs Kuki MP Manipur Chunga 3-member Inquiry Committee Khan and Semdo Ovin Hi. Hichichu Member of Parliament Local Area Development Scheme MPLADS to Kisaya Kisim Hidan Kim Thusoh Chun Ata Alang in Hi. Kim Thusoh in Ata Alang Dung Suizin on Hopa Ho Kip Convener Political Affairs Kip in MPLADS Rupees 2.28 crore development project matota in community khatbo phatchom na dingmun atia 59 Saikot Assembly constituency hopsunga boa ahom etia social media la hungki thelza thuhi Kuki MP in hepha in akinepon work proposal jong akibor khapon hi Kuki MP Manipur kim hi Kukite ki pom khat kitna Kuki gamvem bitna nampi zem hoi choisa nga chule pilapute khanga pana hungki chi pizing chilenam that nailova nam tin to chamdela chen hom a chule thudi a ki vai pu ding ho hi ki chi pi a nam pi ki vai hom nala a alubu pena in nei-u ahin MPLADS ho hi gelpha le boi pi ho pen ding in lunggel akine khapon a hi tin kim Thusoh chun asaizin a hi hinla on khopau chairman political affair kim chunga ngo na kine hi Kuki MP Manipur kim ki vai hom na tongkha thai khat hi sin kim in ho ate in gel ho na kine in emergency executive meeting February nisim somlanga 2025 resolution number 1 dungzu in anuiza banghin phatsa na hi on khopau chairman political affairs kim chunga MPLADS to kimatna ngu na kine hi hota a kela tolhan in hi chi chungchang thu hol to ding in 3-member inquiry committee kisem do in hi chi inquiry committee hin nisom le ninga sunga report him bolding hi chi dungzu ya chu thula na kine ding a hi tin kim Thusoh chun he sa na anizin a hi Prayagraj Muna Hindu te ki khom hom na lempin Mahakumbh Mela a aphat homa train chanding ki chones in Saturday ni sim somlanga ni hochin New Delhi railway station platform somlali le somlanga mona numei somla khat le chapang nga pan na in mi somla gate anakine li anakilholi kitawin hi het thei khat chu hi chi kum mela ki manna Prayagraj munjing a zo ni khopa ba masanga hitabang stamped ja mi tampin thina na to sa hi Thusoh chu station mona train manding mi tamwar zile mi pi hil them tu tang ding a management lampang ha samji hi akiti amuna officers on maban am pi ten hitabang ato kilo na ding win additional personal koi pe in chule Thusoh chunga khol chena nei ding in high level committee kha zong na sem do pengal un hi gel do thai kha chu hi tabang Thusoh ja opposition party hon hata BJP vai homna anadem saw hi Malil hanglam gamsunga sana leina leiko khu anachimje in mi somli le get ta in thina anato vin hi authorities on asaina wa gaini to ki gam gitna keniba gam kai sunga sana alaina leiko chu achimja mi tampin thina ato wa rescue worker ho mi ho do na chilha pizing vin ki sei em Hitlai mun la sanala namun ho hi dan to ki kalna na to na achila pizi uwa hidabang to sina hidan jong authorities hon asaina banova agam kai sunga hi hitya sana leido na hi machal he hidan jong ata alang uve Mali President Asimi Goita in wangsi na chunga alunghem na thu na phong in holchal na jong kinading hi ati gamsung authority hon sana lai hon ahi theichana hitabang to sina kitlo na ting a safety lampang a ho sa masa de uvin hel na zong ananai uvin hi Congo gamsunga M23 galgu bolhon gamle le ala abe jingnaw chunga gamsunga mi pilung sung kichat ti zanan adim lo tai akiti M23 galgu bolho hin maban a South Kivu province a khupile Bukavu khupile strategic mun pi hola anadi in to ugon ane uve akiti ze chun khupi sunga ko mi pi asa singhon khupi sung dalhan azam do jingzi uvin gamsunga humanitarian crisis samta a amna chunga boina aso sabe akiti M23 galgu bolho hin chilenam ki munim ho zo se daudal na galsa na ki se jingwa ngwa am ho him chunga chona dinga kilom lo chanin chonna anne ovin chule gamsung ga so mantam ta ho hi am ho
hut noi za koi ding dai na hi chana hi chalo na nei-u hi tia angu akin u hi Thusoh to ki manin kopi sung le avela authority son gal gu bol ho ki mai tu pina ding in jo chanin ki gut na nei vin gam heng gam ho akon le wanoi gam tampi akon gala tor ho hi haisan e hinetik in nge na zong omzing e dunia ding in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe